Umsebenzi wethu nento esizele lana ile nkinga esibhekene nayo akusi province kuphela iSouth Africa yonke kodwa thina KwaZulu Natal is affecta kakhulu ukudlula amanye ama provinces le yesifo samatele esibonakala si affecta inkomo generally manje ke ku cabinet sivumelene undunankulu wayesethi cha kubalekile ukuthi sihambele ama farmers onke kwi province yonke wayesethi undunankulu cha ucela ke sonke singongqongqoshe sisakazeke siphume ama province i province yonke sihamba ama regions ungqongqoshe nongqongqoshe aye kwi district lapha u champion khona siyazi ukuthi lesifo lesamatele silapheka ngokuthi kutholakala ivaccine kodwa sitsheliwe ke ukusho ungqongqoshe omkhulu ke wase national uSteniazen ukuthi ivaccine ibingakafiki sasesithi thina njenge province asikwazi phela ukuhlala sigoqa izandla silinde ukuthi kuyoze kufike ivaccine leyo singayazi ukuthi izofika nini asibe nendlela noma nohlelo oluza emakhaya ikakhulukazi sikwazi ukuthi sikhulume nabafuyi ukuthi cha njengoba silana njengoba kunalolu hlelo olunje thina njengo agriculture nayi indlela esithi asiphathe ngayo imfuyo yethu okwamanje sisalinde udaba lwevaccination so yilokho ke esize ngakho siyafisa kodwa ukuthi sizothi kubafuyi sinani kulolu daba siyazi ukuthi imfuyo ibaleke kangakanani siyazi ukuthi uma ngabe ubaba ebebeka imfuyo usuke efake konke anakho kuleyo mfuyo leyo so sithi njengohulumeni asifuni nicabanga ukuthi ninodwa kule nkinga enibhekene nayo sizothi kunina sindawonye yingakho sithi njengoba sisalinde ivaccine ukuthi ayifike akube khona esikwenzayo siyafisa nje ukusho ukuthi siyazolana nani kakhulu sinani kulolu daba inkinga eyenza ukuthi singakwazi ukuyithengela thina ama vaccine njenge province ngoba bese kufike lapha ekutheni ngendlela okunenkinga ngayo sesifuna ukuyoyithenga thina ivaccination njenge province umthetho awusivumeli umthetho uthi uma ngabe ku national minister othi kune disaster yamatele zonke izinto zihlala kuyena uyena ko decide ukuthi uthenga kanjani so silinde yena ke noma sixoxa nomongameli ukuthi hayi mhlamba basinikeze ithuba siyi province ukuthi siyoyithengela kodwa kwamanje asikalithola lelo lungelo lelo oba nizokhumbula ukuthi ngesikhathi seCovid kwake kwathi wakudingeka ivaccine kwenzekani sasingayithengeli thina iprovince asithola kuzwe lonke so nalana ke isimo esifanayo nalezo